Mikroneedling ili terapija sa mikroiglicama je dermatološka tehnika koja se koristi za nekirurško pomlađivanje i osvježavanje kože. Primarno ove tretmane koristimo za tretiranje ožiljaka od akne. Na licu također možemo ublažiti i strije i druge ožiljke. Mikroneedling tretmani se izvode sa posebnom olovkom za mikroneedling koja ima nastavke sa iglicama i rade se sitne ubode na koži. Na taj način mehanički razbijamo ožiljno tkivo, potičemo sintezu stanica u koži, što ima i taj anti-age učinak, a tijekom tretmana koristimo i koktele koje su specijalne za mikroneedling tretmane i na taj način i kemijski djelujemo na ožiljke ili ako nam je cilj pomlađivanje kože. Tijekom mikroneedling tretmana zbog osjećaja nelagode i boli apliciramo lokalni anestetik u obliku kreme koji značajno umanjuje tu nelagodu i bol. Neka posebna priprema prije tretmana nije potrebna. Radi se, preporuka je napraviti 3-4 tretmana u jednom ciklusu te ponavljati 1 do 2 puta godišnje te cikluse.